Bala Ken Rosas. Tinapalabas, saan nga mo ni Nana Linda ngayon lamanggayam ni Alexandra ti cellphone na. Ket ditoy, adda komunikasyon ni Alexandra ken ni Michael ngay sumeten ti mangidan danon kadagiti amin a mapaspasamak iti trabaho da. Naibagametten ni Agent Darius ti ayat na ken ni Alexandra ngem nagkadkad ti balasang. Binisita ni Darius iti mental hospital ni Tiago. Ket iti naminsan arabii, nakaawat iti awag ni Darius manipod iti doktor. Itagagayem, tenggan nyo ti tuloy tinobela tayo na pauluan. Bala Ken Rosas! Oh, ti doktor ti mawawag. Hello, Doc. Anya? Maururam ti mental hospital? Tawarin ka, Pitoy! Nagpuro ka nun ay! Kumain na talaga na gitiago ang demonyo! Kumain ako na lahat! Pero may kaso! Asit ka na kung tinakal na boy! Nakaro ti uram, sir. Narigatan dagiti bumbero, anang idep iti apoy. Saan tayo lang ang makastrek ti unag dagiti bumbero? Gaputa sobra ti pudot na. Panagkunak, sir. Ado a pasyente tinapuuran di taunag. Ngam, aduhan no dagiti naglibas. Kaya't nga asawan, nakalibas mo't ni Tiago. Mala, tapno saan ka matuukan ditaw eh. Mabiglaan ta i-manicure kan i-pedicure ka man kite. Amom ti ag-manicure na Linda. Ay na, ket no iso day ti trabaho idi ka banbanwagak. Ijay ko maparlor ti mapan ko pagpamanicurean. Ay, ibagak malenkan ka tibilin ni Darius. Saan ka mabalin arumwar tito'y balay balasang ko? Nana Linda, napigsa akon, naimbag akon. Imbilin ti doktor, nga uray imimbagan ti sukat mo itirwar, saan pa'y ulay ang naimbagan iti ulag. Ala, noan niya tibilin ni Darius, kan ti doktor. Masapol asurotak, Nana. Kasta, mala, tarugyan tan alinisan dagiti kukom. Sa bagay, may mayatan na si katimang linis kadagiti kukok, Nana. Tapno saan ako ngagbayan. Ay, katun Ay, gayam. Kumusta nga tan ni Darius? Ha? Ay, malakip mo ba't gayam ni Darius? Kaya't ka di asawan day ta, akailiw mo ba't? Ay, mayat no kasta. Ada ka nung amin delikado nga operasyon da. Ha? Kasanuan na amwam day tabalasang ka o? Imbaga nakadikan ka? Ha? Ay, kwa? Apay, kayat mo ka di ti agsublay ti day di at trabaho? Ada ka di may sabali a pagpiliak, Nana. Alexandra, ada man damagak balasang ka. No pagpilyan ka, asino ti pilyam? Ti ka di trabaho, wano ni Darius. Talaga di da kasardingan dagiti reporter, sir. Kita ni. Ur-urayan da bumabaka iti kotse. Wen nga Rod, ambush interview manan da ito eh. Ibagam kadakwada tinatakwatam, sir. Sikati kayat da ma-interview. Agsipod taig gamuti kaso ni Tiago. Ti high-profile criminal. No, sir. Kaya't minman amaamuan no niya tinagbanagan ti pasyente na narestar mo. Awin nga Rod, sir. Saan na nakalibas ni Tiago? Isungawan ron ba nga pagbutngan dagiti residente? Sir, dumaming dagiti agamat, pumatay ka no dahita tao.
Natayan ni Tiago. Napuuran iti mismo asaldana. Sir, isuka diti posible anang oram iti mental hospital. Nana Linda, apay adiyo sungsungbatan ti awag ko kada kayo. Ay nabaraw kasalo ket no maminsan makabkabawak ti cellphone ko no sa dino tinangidiswak. Inton kwan at damot latagayam iti lamisaan. Kat, kumusta mo't na ni Alexandra? Ay nasaya aten nagsublin ti sigud apig sana. Madlaw ko dayta. Talaga naka-recoveran. Nasayat nga rod no kasta. Di ta na pailang nana. Diyak ngamin kayat ang mairubo man ng tibiyag na. Ay uwan barok, di ka madanagan. Bantayak anay imbag ni Alexandra. No nakitam la ko ma. Tulang nalangan tinagbati. Kasjay gayam ti tao ang mapuuran. Gusto man la daytan. Di mo istoryaan ta sumsumgarak. Katapay nga minadamdamagam no anya tilangana. Di bagakmet. Sigurado ka di ani Tiago ti bagbagaman na puuran a pasyente? Kat kunada nga ado ti naglibas a pasyente? Patpatyem tumat ngamin ti ibagbaga ti sabali. Siyak ti patyem. Isuday jay. Amangan tukit din no kalat nga may agsirip dito'y ayanta. Makapadanag. Aganad ka. Amangan no adag tuktok. Pagarupo man ni Tiago. Mapabutngan ka. Ay, sobra ka mat. Kandinak man butbut nga iti kasta. Nagsangitan ni baby. Mabisin siguron. Ingkan pa di dyan. Sika, anya ti aramidam. Awagak ni Ma'am Alexandra. Ibagakkan ko natin na pasama. Talaga narigat na makumpirma no maysa ni Tiago kadagiti nauram iti mental hospital. Wen nga rod, sir. Kat dayta tirigat na. Sanda kami nasardengan dagiti media pagsaludsudan. Aging gaajak masungbatan dagiti adu asaludsud. Isu daytay ti problema ta, Agent Darius. Kasanon no... sapay ko man, ta sana mapasamak ti pagbutbut nga. Daytang rod, sir. Amangan no umadupay dagiti papatayin na. No bilang tamay sa ni Tiago ang nakalibas iti mental hospital. Jeremy! Nauram ti mental hospital nga ayan ni Tiago. Kinaham ti pagiwan nga, oh? Nataymat siguron, dayata. Di tagsig sigurado? Ngamin, ado kadagiti pasyente ti nakalibas. Patse ka na uraman. Nga ta? Hangam, iti ka nito amay sa kadagiti nakalibas. Amangan, no si kati umuna, abirokan na. At dapat ka di kasta panunot na, kat agbagtit lang aruden. Mabalin mat, anagin babagtit lang. Naglaying mutan no aramidan na dayta. Adalam amin dagiti posibilidad da mapasamak, Jeremy. Si Kanti mismo anang ibaga, analaing dayjataw. Saan na nga mo ti paglamlamangan ta? Imposible ang makaumay pa dito'y. Iso adi kagdanag. Ti isa ganahan takid di. Kat da Agent Darius ken Agent Alexandra. Dahil dati napasamak, Ma'am Alexandra. Patsyendaan na tayo ni Tiago. Kasanon no si Bibiyag Pay. Diyak amo no talaga si Bibiyag Pay. Sapay ko mata saan ama-amon ni Darius dahil ka pa nagsarsarita tamay ka. Saan pa'y mutkit diyan ay galis ti dilak, Ma'am Alexandra? Saan pa'y lang nga mo ni Sir Darius? Itaman pa'y anak kay ida ka, Alexandra. Sigod-sigod, kit ijay hartin ti ayan mo no kastoy nga oras. Diya ka mo na Linda. Kailang at akim mapsot kan agulawak matan. Anya, iso ano mabalin? Igatangan da ko maitiagas ko ija butika. Ay nasa pa'y medyo adayo ti butika dita, uy. Nabagnatak samot. Mala, tay gatangan ka nga rod iti agas mo. Agyaman nana.
Angam kasanungay katawan ba't kaduam ditaw, agmay may saka. Sana bali nana, kabailak mat, kan mabit kamat lang, saan ka di? Ay uwan ba't kit di angam amom ngamin dito'y probinsya. Narigat ti pilay ti tricycle. Ngam ala, sige tainak nga rudan gumatang iti agas mo. Nagrigat lakit din ay ati aguray iti tricycle no kastoy nga oras. Ay, no apay ngamin, ngay talang ay baga na nga awan ti agas na. Tapno nakagatang kumaiti iti reserba. Ay, itayak pa'y lang agururay dito waiting shade. Awan mo't ti makita kun a tricycle a lumabas. Adda tinagbaliwan ti operasyon, Michael. Tapay, sir. Imakarmanan iti lugar dagiti suspect. Lukasta. Talagang aglamlamang da? Wen. Ngem oray no addo ti umakaranda. Mamantong matlaing amaamuan day tat intelligence unit. Iso asaan da matlaing ang makapaglamang. Sir, agsasamputin dagiti kakadwa tayo. Wen, kat iti mabit. Rugyan tayo ti briefing tayo. Jeremy, anya dagito'y nakadulin dito'y siladta. Di mo ka di makita. Paltog da kita. Bala. Ganda giti pang pabetak. Sanda ka matiliw. Sanda ka mapatay. Ado timang protektar kanyak, Emily. Jeremy? Rumba nga mayroon mo ti bagim. Tagigam kanton iti na duma-duma a klase ti armas. Sige, Jeremy. Katwan niya man ti mapasamak. Saan ta sumuko? Dayta titandaan. Ay partakam mo't ati agpataray. Kasta unay mo't ti buntog daytoy tricycle mau. Ay naapo, ang mga noan yan tinapasamak kini Alexandra ijay balay. Gapo iti kinabayag dayto a tricycle. Kasapulan na daytoy agas. Ay, tinasaya at sa ket ipan kun ija ospital intud bigat. Jak palay bagbaga daytoy kini Darius. Ang mga noong tanak. Ibaga nantukit day na binaybayak ni Alexandra. Ay na, saan ka lakuman na nagpaspasada no kastoy mo ti kinabuntog ti tricycle mo? Nakabumbuntog! Kalkalpas ti briefing mi. Talaga anak amak ti operasyon naramidan mi. Michael, Sir Darius, adagayam ka sarsaritam iti telepono. Sorry ni Ma'am Alexander, ni Joyce, sir. Anya? Ni Alexander ti kasarsaritam. Kuha namin, sir. Kayat mo asawan. Makadandanon kan kuha na ti aramidan tayo. Apay pay lang amin anasken a sumurot ka iti daytoy nga operasyon nyo. Kasapulan, takadwada ko iti trabaho. Ni Sir Darius ti leader mi. Isu adi ka kumamadanagan akasta. Sana ka makatal na. Delikado at tao dagiti target yo. Padidyam kit din ni baby. Di mo baybayan. Sige, aganad ka kuma. Ni, umaldaw gaya man. Mapana ko. Di na kam kumabaybayan iti dayto yung operasyon mi. Diyos ko. Michael. Ha? Apa yan? Kuha, sir. Ikarkararag ko, malasatan tayo kumadayto yung operasyon. Agsaganakan. Asidag tayon iti lugar. Agbalin tayong alerto. Nasaysayat sa no panawantan da ito'y alugar. Nabannog akon. Adon a lugar ti nagakaran ta. Kayat mo ka di atiliwan da ka. Mapatay da ka, ha? Saan na tamad siguro na mabirukan dito eh? Kasanon no kilat nga may da. Agpaisalakan ka iti ex-boyfriend mo nga agent, kasta ka di, ha? Jeremy. No matayak, matay ka mat, Emily. Ay na,
Naimbag lakit na inta nakasangputak mutlaang ito'y balay. Agtarusak iti kusina, tamangala ak iti danom, tapno matumaran ni Alexandra da ito'y ginatang ko nga agas. Patay ta, mapanakon iti ayan na asiling. Ha? Nakalukat ti ritaw ti silid na. Ay, Alexandra! Dayto yun ti agas. Ha? Awan ni Alexandra. Ay, sus! Katno ko na nga agulaw. Kan agkapsot itay. Iso a pinagatang nakiti agas. Ang apay ngay nga awan ditaw. Ay, Alexandra, balasang kao. Sa dino ti ayan mao. Nakagatang ako ni ti agas mao. Awan at talaga dito ay amangan no adda ijay harten, mapanak ijay. Sa dino, tinapanan ni Alexandra. Anya mati mapasamak iti operasyon da Agent Darius. Kagayem, ti uliwain na dinggan, ti tuloy, tinubela tayo anapaunwan. Pala Ken Rosas! Pala Ken Rosas! Tinapalabas, awan ti makaibaga, no nakalibas when numaysan kadagiti na uram ni Tiago iti mental hospital. Indanon met ni Michael ken ni Alexandra tinapasamak. Kabayatan na, nadlaw ni Nana Linda ang nakaida ni Alexandra kaya't nagpagatang daytoy iti agas. Limwarmet ni Nana Linda tapno gumatang. Iti sa bali a bangir. Kalpasanti briefing kadagiti kakadwa ni Agent Darius amang iwayap iti raid. Nagturungdan iti lugar. Iti met probinsya. Saanen anasangputan ni Nana Linda ni Alexandra. Itagagayem. Denggenyo ti tuloy tinubela tayo anapauluhan. Pala Ken Rosas! Ay, Diyos ka, awan ni Alexandra dito'y hartain. Ay, napanandangatan. Naska na maamuan ni Darius na ito, uy. Yangadwa, aganap tayo iti clearing operation. Adu, ken na duma-duma klase apaltog ti iduldulin ni Jeremy. What, sir? Yes, sir. Sumurutak ka na kwada, sir. Wen, kataganad ka. Dito yung matakin nga to ang silad ti papanak. Sumrumuli na talaga tinervyos ko. Ha? Umawawag ni Ma'am Alexandra. Batak ti awag na. Jeremy! Kunakon ka nakastragdan! Anya tiramidan ta! Agulay maka! Adto ti paltog. Anya tiramidan ta! Lumaban ta! Anam! Kunak na naturad ka! Panagtinakam ita! Napalikaw kawandan ti balay! Nakastragdan at talaga! Sinirekmin ti target area mi, ma'am. Nakaul-ulimag. Ng patya ni Sir Darius, nga adda dagiti ag partner iti unag. Asidal ka ko nita. Umaya ko ni Michael. Anya? Umay ka? Well, nagbiyahe ang adagos apaman anaamuak di operasyon niyo. Anya? Ha! Aglalaban ka siya, Alexandra! Ay na, mataayak sa amat dito eh! Aduda talaga! Aglibastan! Makalibas na pa nga ta! Pumatay ta na iso ti masapoy! Sa dino ti pagnantang aglibas! Iti bakdor! Iti kusina! Darasan! Jeremy! Aduda! Nasaysayat sa ano sumuko talangan! Anya sumuko ngay pagpagal! Aglibas takit din! Dito'y abanda tinagturungan da. Agturungan kaya kusina. Tiruangan. Naglibas na talaga. Dahil ni Jeremy. Jeremy! Nakapaturungan ti pagtugan ka! Natiliw ka matlangan, loko! Kahit tati kunam! Ha? Ikarom ti bason mo! Saan? Di mo patayan ni Jeremy! Patayot ka! Ah!
Alexandra! Sikatin ang paltog! Dayta ti maipargangkan ko ani Darius. Emily! Pinaturuan nak iti paltog! Kabalak, abayadan tibiyag mo, Darius. Patayan ka mat! Sige! Padasam akalbitan dayta paltog mo, Emily. Tasyak ti mang pataykan ka! Saan, Alexandra? Adu unay ang tibasol da. Kat kurang pa'y tibiyag da pagbayad da kadagiti adu abiktimata. Emily! Emily! Jeremy! Apay, anaramit mo kanya. Tay. Kunak matan. Agenggakan patay. Tuwata lang. Pinaltukan ni Jeremy, ni Emily. Impandan iti ospital dagiti da. Panagkunak, nakarot tama ni Jeremy. Alexandra. Apay akas di tinapasamak. Apay a pinaltugan ni Jeremy ni Emily. Nangagmatimbaga ni Jeremy, Darius. Aging gakan patay. Dua dalata. Amok ang nasakit kan ka tinapasamak. Sinangitan nakalaang ni Emily. Limok nangan ti pusom. Dimon ammo no anya ti sumaronong aramidam. Nakiktutak lang. Jack pulos ni namnama tinapasamak. Emosyonal kalaunay, Darius. Dandani naka-inrubo day tang emosyon mo. Kasanon, no iti day tagundaway kat napatay na ka ni Emily. Isukom kadilatan tibagim kan kuanan. Pudno. Baligi ang naiwayat mi ti operasyon kadagiti natiliw mi a suspek. A human trafficking kan cybercrime. Oh, sir. Pudno ka diyan, nangangato a kalidad ti paltog, tinakita yo iti raid. When? Nagduduma paltog tinaalami iti pagtaanganda. Napipigsa dagitoy kan dekalidad. Ngam ti agbagtita ni Tiago. Damag kat nakalibas ka nung gayam, sir. Dahita tisan ko pala amasong batan nita. Nga may panamnama kada kayo. Apaman nga dati findings dagiti eksperto. Ipakamok adagos kada kayo. Ay nabaro, kasta unay adanag ko. Ngaminjak na sangputan ni Alexandra dito'y balay. Saan yun nabirukan pa nana? Kaya hindi kayo matinagdanag. Tada dito ni Alexandra. Anya, Simurot iti operasyon mi. no kasta, inuwayat yon ti operasyon niyo. Wen nana, kaya talpasan. O sige nana, agsarita tanto man intun sumaruno. Ado pa nga minti asikaso kita. No kasta, natiliw yun ni Jeremy. Pudno dayto nana. Kat ni Emil ay, natiliw yun ka di mat. Wen, nana. Nasayaat. Ikaro damot laeng ang dagiti ado abasol ta. Dayta ti may parbeng kadakwada. Agpatinggamot laeng ang ti kinadakas ta. Patay ang daklangan. Apay-pay lang ang hospital dak. Dumanon tulat ta dayta. Di ka agapura, Jeremy. Awan ti mo ka basol ko. Kortento timang panaknak iti dayta. Igamdan dagiti ado nga ebidensya amang italmagkan ka, Jeremy. Makitan to. Darius, agyaman na. Kaiti panagriin ko. Sikat pinakita. When gayam ni Jeremy. Bambantayin dagiti pulis. Adamot lang iti dito yung ospital. Anay ko. Nagsakit. Tisugat ko, Darius.
Maulawak pa. Kasi akitan. Nusik ako mati pinilit idi. Ada yung ama pasamag ti kastoy itibiyag ko. Sana ka maisagmag, Apulos. Panawan ka pa. Darius, di nagpanawan. Darius! Naragsakak, Joyce. Kontento akon itinapasamak. Oray siyak, ma'am. Maibalod dagiti do. Ket bayadan da dagiti ado ang nagbasulan da. Pudno da ita, ma'am. Ungayam. Kumusta ti baby? Kaya't kumanmat nga uban. Nakaturog pa yung amin ita, ma'am. Duada ka ni Michael ang nakaturog. O sige. Diyak nga rodan disturbon ti panaginan na dagiti agaman. Ay, wan gayam, ma'am. Kuna ni Michael, napalaban ka no iti raid. Puno ka di dayta, ma'am. Ha? Uwan. Ma'am, itata na aristaran dagiti dua a suspek. Anya ti planom ita? Nadakamat ko day jay, tadal sa kanong amin sayang guseng nga agresign ka ni ti trabaho. Ha? Puno ka di dayta, ma'am. Sana kagbagtit! Da kayo tagbagtit! Kamatin sa tayo! Tumali tayo! Patayin kayo amin! Timonyo kayo! Matiliw ka lang! Ay! Ipatan na! Ipatan na! Bakalan ka! Antay ta! Ipatan mo ito! May saka mata demonyo! Patayin ka rin! Matasan mo ang kasunod! Bang-urang ka! Umalukan! Ay! Kusla ni Jeremy! Ay! Pumanawa ka! Ay na. Daytoy banti kun akaw. Agdamanen daytay nakangir-ngir-ngir alakay ngagsisiim dito'y balay. Sapay awan ti makaitur damang papanaw kan kuana. Isunsamot daytoy jay bagbagada nga agbagtit alakay. Anya ngay ti umay nasisiimen dito'y balay. Anya nga ta, ti gagara na. Ag-resign ka, Alexandra? Wan, may ka na. Apay nga ramidam dayta. Itapay nagpintas ti taray ti trabaho tayo. Adda na patag arason. No apay nga aramidak daytoy. Anya ti rason, ma'am? Oh, apay nga agluluwa ka, may ka na. Malidayanak namin iti dayta desisyon mo, ma'am. Panagkunak, wrong timing nga talaga. Kasapulan da ka dito eh. Maawatam tumat lang no apay nginaramid ko daytoy, may ka na. Maamom tumat lang. No anya talaga, ti makagapo. Apay, anya ngamin, ma'am. Maburburtyanak ka talaga kan ka. Si Mardeng tabat manan dito ospital, sir. Naskan ngamin asiguraduan ta dagiti seguridad ti prime suspect. Kaya't mon salang mata subli-sublian ni Emily, sir. Saan? Trabaho day teraramidak. Sorry, sir. Uwan gayam. Sakbay a bumabata dito kotse. Ada ko ibagakan ka. Anya day ta? Nakasaritak ni Alexandra. Katpudno gaya mga resign iti trabaho na. Namo akon day ta. Kinapudno na. Nakafailan iti opisina ti resignation na. Maragsakan ka? Nag-resign ni Alexandra, sir? Awanan ti partner mo. Bumabatakit din. I-monitor ta dagiti prime suspect. Ayaw na yan. Narabyanak buten anapan nakikaaro ba? Sapay nakabutbut ang tiyag may samagmag na. Patay kay tan, demonyo! Ha! Ay, sus! Tiyag magtit! Ay!
Umasidagan dito ayat kau. Ay, tumaraya kau. Sana ka may tarayan! Patayin ka ba ka? May saka di mo nyo! Sidagan dito ayat kau. Ay, kamkamatan na klata. Ay, kamkamatan. Ikaw lang pagtay! Umalaw ka! Sana ka gwagtay! Pang-uran ka! Eto! Pumanaw akon! Sikat ang gwagtay! Sana ka bagtay! Ay, agyamanag. Imbaglakit tintaad na day dya lalaki ang tulong kanyak. Nuapay ngamin adida tiliwan day tabagtay. Talaga adelikado ti panagwalang-walang day tatao. Sir, mangifay laki tilib ko. Apay kiti na sa Agent Darius. Kalpasan ti nagsasaruno na baligi nga operasyon nyo. Kasapulang matipay na na. Thank you, sir. Amo Agent Darius, diya kumawatan ti resignation letter ni Alexandra. Gaputa iso ti desisyon na. Awan maramida. Respetaran tayo kung mati kayat ng aramidan, sir. Well, dahi tatipod no. Damagag man kang ka, Agent Darius. Iti dahi to'y nag-resign na. Agkita kayo pa'y nga ta. Rabi manayin, umay manan dagiti adu-adi mo nyo akalaban ka o. Katawaan dak manan. Adayo andak! Umadayo kayo anyak! Tumarayak! Ada pa sa masabat ko! Madungparakon! Ita tanatiliwan dagiti suspek. Agulimet nga tan ti probinsya da Darius. Anyamet ti mapasama kada Alexandra ken Darius. Gagayem, ti uliwain na denggen, ti tuloy, ti nobela tayo anapauluan. Bala ken Rosas. Nobela ni Elena Nudo. Iti madireksyon ken musika. Jonah Rebotazo. May sapay asagot kada kayo. Ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540 ken daytoy nga stasyon. Bala ken Rosas!